baik, selamat berjumpa kembali bersama Numpit. Hari ini kita kembali di Keparan. Pada prosesi pemakaman almarhumah Herta Rapa Gubang, rombongan kedua akan segera masuk. Itu wisuda. Nyarisnya pertama. Ya, kita berada di Pulungan, Pulungan. Ini salah tolong. Satu dua satu. Iya, ya tuh saksi tulisan nggak minta main. Ya juga tuh saksi tulisan Bapak Eson dari Keparantar. Saksi tulisan Bapak Eson dari Keparantar. Ya tidak mau rombongan kemangka di Sabu, tapi saat kami di sana sama kata mau main. Posisi motor tapi di perlampuan di menggunakan dari KFP Nasaria. Kalau mau tukar di sini dalam ya, pertama memang dia baru coba kok. Ya tuh baik yang bisa diperoleh. Aku beda satu rombongan pertama dari Bro, memang itu kan ya, semuanya.
Iya, tapi makan bisa sama tahu tapi kami main. Tosi nundan to mama lako ba abana lembang tosi ruya to matindo lako bentu tuan na kuli rara to na ulang rara makaman na perenden ni bukutang si beaderan antara katar giti kurandan na to pamata sakaria mulan na rampanan kapa to patong kumalesoy dabin na bestol lean nalo niyo base situ kamana si kumpangan iarakan kumete tampo maritim maklahan kalong na Mario misari tengko taturu batakan tasi ulangi balo iya kada bisa pandanan tengko si turu di pomana solana sana di situran-turanan ni Tommi kede di baruan mi tommi lo sondi rombeao urno la buntu di passare kaya kulle duilo momoti amma ama tona tarana adan dana sangka ana todi ponene tona ria pakiram pananda bisara tona melentenan padikuan inang sena todi panganna ikada lae pagapagumpunan bisara manda iya nalupi doti lagi ilang tonon to batang na bintin dia na narara ilang penana manda na tuyo na bintin na nagungkong perenden na naleselang balambana noka narato ibong mga kabungunan na karangang minangat iya alato penauna moya na makampan sara nyo kaliniso na nasa moy na manipa pempatuan nyo tonon to batang mi moy makampan sara nyo maamana lempang manipa pempatuan nyo lupen tutuan na koli-koli rara alo sarra di kate makulak si pangapanga apabelan na tontong torroto paisan komi kamu mak pasi dia katalang dada unde sung topan de komi mak pasi sesear rusak paga pami tonto mak pasi sonda tolangan dada mak pasi solon toreknya ammi si kutana randal langi si kual lelean nuran ammi si kutana sang kederan si kuan sang tiang karan rampon tongkon yang loleko nende dao rara si osok mengkala tiku tutun ni sumi kula makairinna tende dao pondo lola kombakan waana gelang raba na lembang di paduru-turu mamma mo dao lakian surat dari paro rematindo mo inde dao pandu mo diang gilo di po pendolo sawo di po benda dulu rekne ditongkon ni mial loleko na di sumi kula makairinna belan na di patiran niya sangkana si turu surak manatu diang karan kisaran mautete luntarak makarai na puang na saladan patiran sangka na lante tondo di sali sangka dawenan di tandeana dibuat abe dileko ulam mo kemirak kote malngaran nampak ditetuka batang salah suka
mangga na ilante barung di pamadatur tikol irara mo komirokote arantean tuyu di borong talu tak pindayana ilang telantang tau labi di papai suji dirin di ma di kulam budo tilangi di salah abi gayang mak lindo tau pontolola anato marang sialla pontolola ki si panapi malusuki poli pokomio mi kalili pokomi allen natummi latiumba makalimaan ka ditampa gayang lalu sonang dan nate meeting sudi kombong rara apakah pate mele itu marra na polo kaindina angga tote po apa na leso karuan na dalu sapuluan na bidang 32 tangkitang dilambina si sariri sepu di bawah si kala kami sampai di pamaluangan lana sorong pindal la ko kale bila na penta doang kandian hal la ko tondok to batak ni silakan ya. Nenek nak macam mana? Nenek nak macam mana Cina? Kau tadi tu dulu. Oh, tu betul. Diserong pinggan motende sigiran pangan di pentadoan kandiang alang mo tende mapu atasak kalau si porlois sinna polusi tamurana sambah ko dilolek di kiri galang anak kapuk pambura bumbungan
ngan kisio lumpa-lumpana. Sorong punoi rangki di pentadoan lempan di kaliling. Dia rangki mata urang dana. Di kuatang ngabuk di pulang rara solana sang umpama tua induk katongkonanta di poka dendek rara umpagano karurungan kabaran denanta sorongan sepu ada ana lembang kadoan sapkabas seto dolo teramba-ramba ulu tanda Mario ongkon pemain don bote di bolo si tamuki si pakatan ponno mata pena si kamali melayo si kadoan sepu maapangan no to nada bote di bolo berak-berak si pasaknya rambu solo sa lulunan tole katunda masa ako Saringan niya tilakyan. Tama pa rin ang tomate. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Lalu dekat.
itu. Cara pertama deh. Mantap, tipikal. Iya, iya. Silakan ya, kamu Redo. Langsung pemeda kok beri tomat bano soto mak popang ada yang boleh mau satu set toh. Oke. Kalau dari jalan ke anu. Sudah itu yang di alam. Termasuk sampai jumbo. Mamang kamu di Nangkap jalan. Sudah dikasih mama. Jualan ambe? Iya. Den ala pokok rado kate. Soalnya tomat bado. Iya. Dah nih Bu ya Mas. Oke, Muhammad Ilham di mana bos? Ini di Teparan. Alah. Ale main mau ke bikin aja. Ale masih nak bado. Man, Ayo, ayo. bado. Tomat bado. Soalnya tomat papangan le. So tomat lam buko namang kaya. Makanya itu. Mau kopi nate? Oh kopi. Mana kopinya di sini? Abi, Ada satu kopi baik. oh kopi. Mana kopinya? Kopi. Kopinya. Apa ketiti? Bisa Pak kopi. Oke, baik ya. Terbuka Belanda ini guys. Banyak sekali Belanda. Oke, baik. Oke, bye. Oke, baik. Iya, mantap sih. Makanan tatoan dari Teparan guys. Wah, Garis taparan ini mantap. luar biasa. Mama muda, jiwa muda. Iya. Ya nah, kameranya sangat TV, ada abang itu bining-bining nah. Belum mau Belanda. Lah. Ada muda tuh bining-bining. Oke guys, kita masuk ke tengah dulu.
Pak buda-budai roko suleng kararana angga temai to di pota dung kaluaan maka limakna temai to di polando samara anggami temai to di pomatua induk to di pomano karungan koni suka ilang ke barung-barung di pamadatu mangga pasuling kararana ilang ke lantang taulat gua karasan kami umpok kabang di kolong ite may maatan sakit di pamatana di pasikambi ite may burana padang hingente kali buang budana kirang te kaluan kali buruk tang sore-sore na inde tanduk kaluran kemudian kanan kasanginan dia buang kabisaran anda disorot pintang nakotik manting ngayon di kainan kandiang kang nangadi nasa di gua lagi sambut sama meratun lagi buka darah bahkan jangan bulan apa kita si dulu ujian menite mereka tongkonan tak disabut damai tongkonan kadang anak mau kipa dolo anak indo ambil mau kipa undi pakamana di gua anak nenek mau kipa terota ladang tongkoni malu kembali masih belum karena perimami lapasi padu tanah lapasi buka tanah di pakamana di kalian di salah satu yang ada di perut yang betul kamarintinan katokanana Bapak Leri kamarintinan katokanana Bapak Leri dan kurang rampung pemandabun teringin olahraga akan bantu tunda kamarintinan katokanana ambek bongga domi tombak rampotongkon mempatu mali ilaku Bapak Silang kamarintinan katokanana ambek ampe bongga domi tompang rampotongkon membatu mali ilago Mama Yani kamarintinan katongkonanna nenek Ike jong mekok kang rembon rampotongkon membatu mali ilago Linggi sola adinna kamarintinan katongkonanna Bapak Aco sambalik metiruran rampotongkon membatu mali ilago Bapak Sila kamarintinan katongkonanna Bapak Aco sambalik mentururan rampotongkon menpatu mali laku Bapak Agel kamarintinan katongkonanna Bapak Lisa domi tompang rampotongkon menpatu mali laku Bapak Sila Lebang kamarintinan katongkonanna Bapak Dea jomai randanan taparan rampotongkon menpatu mali laku Sandi Toridik kamarintinan katongkonanna Bapak Adi inde taparan rampotongkon menpatu mali laku Sandi Toridik kamarintinan katongkonanna Bapak Adi inde taparan rampotongkon membatu mali laku Bapak Sila Lebang kamarintinan katongkonanna Bapak Adi inde taparan rampotongkon membatu mali laku Ambe Rante kamarintinan katongkonanna Bapak Noela inde taparan rampotongkon membatu mali laku Dedi kamarintinan katongkonanna Bapak Noela inde taparan rampotongkon membatu mali laku Dedi kamarintinan katongkonanna Nenek Noela inde taparan rapotongkon membatu mali laku Mama Alam kamarintinan katongkonanna Nenek Gio inde taparan rapotongkon membatu mali laku Mama Marampa kamarintinan katongkonanna Nenek Gio inde taparan rapotongkon membatu mali laku Sandi Torinding kamarintinan katongkonanna Mama Adi inde taparan rapotongkon membatu mali laku Mama Marampa kamarintinan katongkonanna keluarga Nek Bolong domai surakan ratte bayi rampotongkon mempatu mali laku Dedi kamarintinan katongkonanna Bati ito Padang sambalik mai guru kutina ulang rarak naral makamban rende bulan buku tang si piaderan tutun metua kamarintinan katongkonanna Nenek Topan sambalik mai tururan rampotongkon mempatu mali laku Sandi Tarinding kamarintinan katongkonanna Papa Kristal Jomai Merauke Papua rampotongkon membatu mali laku Nenek Kiran kamarintinan katongkonanna Nenek Keril kamarintinan katongkonanna Nenek Keril sembalik mai tonglo Pokararo
Rampotongkon mempatumali lako mama rante sola adina. Kamarintinang katongkonan na mama Saiful. Lamay nilang makale, rampotongkon mempatumali lako anak kamate. Kamarintinang katongkonan na bapak Kering. Hindi taparan rampotongkon mempatumali lako anak kamate. Kamarintinang katongkonan na nenek Loren. Sambali may panangiring rampotongkon mempatumali lako bapak Loren. Kamarintinang katongkonan na mama Sandi. Sambali may panangiring rampotongkon mempatumali lako bapak Loren. Kamarintinang katongkonan na bapak Cici. Sambali may turun rampotongkon mempatumali lako penator Torinding. Kamarintinang katongkonan na ambe Cici. Sambali may turun rampotongkon mempatumali lako bapak Sila. Kamarintinang katongkonan na ambe Cici. Rampotongkon mempatumali lako Dedi. Kamarintinang katongkonan na ambe Cici. Rampotongkon mempatumali lako Pak lako Sandi. Kamarintinang katongkonan na ambe Cici. Rampotongkon mempatumali lako Mama Gusti. Kamarintinang katongkonan na Papa Owen. Mantap. Kembali may randanan rampotongkon mempatumali lako Wala. Sandi Torinding. Kamarintinang katongkonan na Pak Owen. Rampotongkon mempatumali lako Pak Sila. Kamarintinang katongkonan na Bapak Owen. Rampotongkon mempatumali lako Dedi. Kamarintinang katongkonan na Emi. Sambali may randanan rampotongkon mempatumali lako Pak Sandi. Kamarintinang katongkonan na Bapak Kiara. Sambali may turunan rampotongkon mempatumali lako Sandi Torinding. Kamarintinang katongkonan na Bapak Kiara. Sambali may turunan rampotongkon mempatumali lako Dedi. Kamarintinang katongkonan na Papa Indra. Sambali may randanan rampotongkon mempatumali lako Sandi Torinding. Kamarintinang katongkonan na Papa Indra. Rampotongkon mempatumali lako Dedi. Kamarintinang katongkonan na Papa Indra. Papa Indra. Rampotongkon mempatumali lako Papa Sila. Kamarintinang katongkonan na Papa Glenn. Sambali may turunan rampotongkon mempatumali lako Mama Alan. Kamarintinang katongkonan na Turo marampa katongko nami makpa katanaba tingun nisum makarimman te kamadandinan nima para dapena natara nagpasakit uang Maria kaburo tutumang parara kami rampotang titorolente tutuntang tirumbu kalubu napatontong kanong paorong sang bubu kanang kaburo mandak kanong pati kulea sang pati kan nabisara memasir Kikuatangon ni Sania manitang anaan pak sorongan sebut tangong pemarani manipalisun na dali dan may sorongan may maatan sakit di pamata anak solat o may burana padang hidolon dian dia manisa mararaan isitengkan manipakan sianan bulan ni den manisala sabu dioran dan dipuruki den manisala gente diodara tongkak dililangi den dia manika dati bayembeng ngak bisa ratilengko pamisakan topande Kikwa mintu na katang palambiran to may katang maupuran tang palambi tang dianggay tang maupu tang ditungkanan dami ban ni malupen ada ni kanan ni madiong bating daan na toro pagundul ako kaleta daan ni sumpatan den nuaka tama tondo to bata-bata dan nasi tiroto yang rara ditawa tua kedaan nasi pemanta membela lomba di sio panarap apa kita ndai sia kisah solanasan kumo kamu te pantara anak komiban neba tampang loluan torang gaina to maluangan batu bateng mi masindung karangan pasiruan mitontong mak pasi patu tanah ada mak pasidung katona iya duka tu polo balu sunen ne mi umpule to galang nenek mi pasinedean pasi patu tanah ila ko kaleta pasidung katona kita matondong to batangta denopa na tontong puang mentiro tikulung mang memantalo mele an natadoi ki orongan na bengki bengkul learan ng tamasak ki mahirik marudingin tuo sanda papatu lako pasaran tengko talan allo tapatu lako lang kula taran delulangan karampuan mitongkon manda mo kiti mang matalo tangpo kadiyong palisum na pala
tutun komite ma para dapena bintin mo kisaran ni mangguran ng kiseno diyo talutuk na taruno maadagna kikuha mo lang ko kalemi dago pa yung nadago kesule ko yung manan manuan miti balik ilang ko tadulo aka ni diyo turong bea omi manda omi unola tamko malolo bintin ko yung tetedan na nangkang kilok kami luminta tang lati torolente itu me patang lati rumbukan uku rampo salamat dari apa sakena puak tutun na saladan kaboro to tumang parara kana den no payat tumelo kena kaloy penan na puak tasitam mulalan tasiduk pali sulembang na tamuan petaman mi sitonnom mabalele solalatik silelean tontong manda diang karan parayanna ammi po mayu mura kondo tua mi po kararan paraya mi po songko tuo tonto di Kambia Santung la makalima na teme salurara salubuko turang pumetan na mali matangkian suru nasipa na damelo kami si ambe na sila ya petu ya dedi namane di papatui sugat si patunna natontong ang kabutuang ting karapasan siya kamarampasan na yang nagituno lagi bain nilang pasampanan na sampan di Pak Tondok. Bara, gadis berkata ya? Halo gadis. Sabi ako sa mga aral sa lubuko, kurang pagkampang ng keluar kamaduksin parang pagkakamang mata. Kapag na rampa patalingaduan ta sa palayan maya-maya pasuling pa pirangita. Kupo ko narara pinde sa madatunta bukan biyo santo pinde pagantiam makarangta. Lako sa lurara sa lubuko tulong pasaka kalen na lamenta malantang karampuan boyo. Nakonek ka pa na ni lo ini lang. Sabi aku toleh pagbuka masyang sambu. Lako sa lurara sa lubuko tulong pasaka kalen na lamenta malantang karampuan boyo. Tabe iya te rombongan mapen talong la si turu ki ma teme pangoliran na te tondoko iya mo tu rombongan na paatondokan si solate pira-pira keluarga iya tabe ki sabu sang madatun na iya mantu kamarintinan katongkonan na bati almarhum todingbua linggi Allah damai seke taparan kamarintinan katongkonan na nenek Melki damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Mama Rome linggi Allah damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Papa Kevin damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Papa Farda damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Papa Erenio damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Bonar damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Kiki damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Brian damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Papa Madao Batu Melki damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Papa Loren damai seke taparan kamarintinan katongkonan na Papa Ria Lamai Makale kamarintinan katongkonan na Mama Sean Sola Adina damai seke kamarintinan katongkonan na Benti jangan palopo, kamarintinan katongkonan na Wasti jangan palopo, kamarintinan katongkonan na Tini jangan palopo, kamarintinan katongkonan na Papa Edi jangan palopo, kamarintinan katongkonan na Hendra, kamarintinan katongkonan na Hendra, damai Mariri Saloso, kamarintinan katongkonan na Mama Clara, nah kamarintinan katongkonan na Bati almarhumah Mama
Ida sambali mebase tanete kamarintinang katong pananam mama marampa bali papan si tarungan kamarintinang katong pananam Papa Lisa dominante tayo kamarintinang katong pananam ya kamarintinang katong pananam Papa Lisa dominante tayo kamarintinang katong pananam Papa Barak kamarintinang katong pananam Lili Barak Kamar itu yang akan berada di bawah langit. Kemudian kaparan. 1, 2, 3. Kamar itu yang akan berada Oke, mantap. surah bawah langit. Tidak kaparan. Kamar itu yang akan berada Bapak Patrick. Tidak kaparan. Kamar itu yang akan berada Bapak Ivan. Tidak kaparan. Jika mau tahu sanksi urusan sama dengan buku. Oke, mantap. Adi mau Kamar itu yang akan berada Mama Bernard Komandaran kamar itu yang akan berada Pak Esra Tiruran kamar itu yang akan berada Ambe Salira Dole kamar itu yang akan berada Pak Api Padang Ngiring kamar itu yang akan berada Neloren Padang Ngiring kamar itu yang akan berada Pak Listra Pak Leon kamar itu yang akan berada Pak Agung Bone kamarintinang katongkonan na Mak Ruben Takparan kamarintinang katongkonan na Mama Titin Rantai tayo kamarintinang katongkonan na Rasya Kami Peta Kura kamarintinang katongkonan na Pak Agung Bone kamarintinang katongkonan na Pak Restu Padangiri na kamarintinang katongkonan na Nenek Agel Damigeri kamarintinang katongkonan na Mama Sande Dami Takparan Kamarintinang katongkonan na Reta, kami Takparan, kamarintinang katongkonan na Papa na Roy, kami Takparan, na kamarintinang katongkonan na keluarga almarhum Neban Lebang, Jomay Kendenan, Solanasan. Dako pakimanin Pak Marcia Pinto, ya. Jadi lagi bisa di bawah. Ya, keluarga ya, kamar itu yang katongkonan na keluarga almarhum Bang Lebang, Jomay Kendenan. Nah, kamar itu yang katongkonan na ya, nah kamar itu yang katongkonan na keluarga almarhum Bapak Ening Damai Bubun Nisong, ya. Ya, si tarun na kamar itu yang katongkonan na Bati Na Seniwa Batu Laki Damai tongkonan karena Panggau Marante kamarintinang katongkonan na Ike Tangkelembang Balikpapan kamarintinang katongkonan na Papa Esi Marante kamarintinang katongkonan na Pria Balikpapan kamarintinang katongkonan na Mama Arfan Marante kamarintinang katongkonan na Papa Aulia Lapandan kamarintinang katongkonan na keluarga almarhum Pata atau Padang Inde Pak Purungan kamarintinang katongkonan na Aco Inde Pak Purungan kamarintinang katongkonan na Papa Eson Takparan Utara kamarintinang katongkonan na Ganti Sola Agus Dominante tayo kamarintinang katongkonan na Legi Batu Papa Lore Di Takparan kamarintinang katongkonan na Bati almarhum Papa Endi Unisong kamarintinang katongkonan na Paulina Banda seorang Misalala kamarintinang katongkonan na Papa Kei Bubulisong kamarintinang katongkonan na Mama Elvan Takparan kamarintinang katongkonan na Mama Elvan Takparan kamarintinang katongkonan na Nenek Grace Arun kamarintinang katongkonan na Papa Grace Pasir kamarintinang katongkonan na keluarga almarhum
manda iyanan narara bintin nalupi dotilan tositun dan rara lako ba'abana lembang atau siru yang gulayan lako pentu tuan na koli rara nalili ko kadang alepo mambulan angga ko na tarik ini daenan matarik kalau anggan atau tiumba pada marimam bela dolo audio mai lele anurat tona tundan nonin na bombongan galak tona ruyang kumaristigina tandi lorante siku tanarandal langi siku lele anurat siku tanah sangke deran sikuan sangat tiang karat tommi kede di tongkonani tommi lo sumba walembangani tommi sadio dio namai sautak nanalalana tumangi batu mitodo sidan riumi polaran kumaruntu untu miola tipaseno lomboko mi polaran sadio dio mi mai sautak nanalalami ulambi bamba taparan undete iya tadolo akana tongko dan baa pulungan kumaruntu misong patana diong tadolo akana kumarisingi mia alunna diong ote rante kaluak diong tandung kalon aran dirundunan bulo tanga bangaras sangka di tete mga tangkondo ko panikuan apa tontong rini ulang rara sangka to di ponene na bentongan ni tedao rara sioso mengkala tiku na polambanan tedao pontolola galang rapa na lembang tongkon nasa lembang asura unisung lopi bulang kirang sare seboko kudi da bulu saratuku undiro pangmolirang sangka umpe mantai dendean bisara kumarar kata mate baru di pamadatu dinimbu tamalan telantang taulabi di papa isugi dirindi ma di kulam budo tilangi di salami gayang maklim do tau ponto lola nato mak rapu kikuat abe di kolingi rara mo komirong kote balaran nampak di tetung kapatang salah sukana tilek ko bulan mo komirong kote arantean tuyu di borong talo tang pindaya inanay umpama tua induk inde katongkonan umpama karurungan di tende kamadan dinanta langan sipa katanaba tengen dengan sipara nara dapena kikuat abe si Allah pondolo laki sipa nabi balusuki boleh poko mio mi kalili poko mi alenda tummi belan nalati umba iya anak aditam pagayang ladolok kia bingsu di kombong rara demaile toara na puro kaindina kinang to sangrata lolo na sangke teram murara angga to te buapa na leso karuan na daluk sang puluhan nana si sarili mo sefu di bawah si kalapa mo sampa di pamaluangan pakapasita de langang mo tende rangki masa puran danan tende yung kalilingi ruah damben lana doloang mo suling ulo na napang lolabahan ni mo iling anak katawa
Iya di kota nung kaisanan nilan sang bude maya na parang lepong ang bulan di gente Kabupaten Tanah Toraja. Bilan na tumaruangan batu-batu na tumasindong karangan pasiruan na. Dilan na daw tungkunan nene na. Todi tende daw isungan pakalan doan sugi tono kapuangan na. Manda mina pari kamu bintin niya na lupi do tilani. Napakapayang-payangan na. Iya tumangka dipilay lang sa tuwang inatang karawat. Iya pura di tono buah mata sa katokulla di pelendung taka pesta ni siya. Malang binitaran kita bang Engeng-engeng kodelo ilan panang nalili. Lepung ang bulan lang sa sape bule bayang na. Lepung ang bulan pada matarik Allah. Tanah Toraja tungkasaman. Cabe apa kobati solamente sang setulusan na. Muitang lendu komita mabaru di pamadatu. Tang tiladung tama telang tang tau lagi. Apa di patong tong narampak cidau teinan di pamaindan. Umua tanayong pamatuain dung katong koran ng pabanong karulungan kamaran denanta. Tentong kisium purara. Bintin kisi kanende bulan dasar tang la pendel lakan tang la pesa di sia.
Oke. Jangan lupa nonton Ompet selalu ya. Di Oke, mana- bye. Ya. Ompet. Oke. Alam mo ka bisnes kedudukan nila. Iyo, kedudukan yang bagus-bagus. Ya, lembaga. Oh iya, tidak bisa bahasa Indonesia.
Lola. Okay.